Salam ko jarge teh curi nyel cobona Paradip re Santal Youth Federation pasta kon jomit jilu kena irinya Federation pasta kono saman ko agu kena kaca tuti ko iman ko adi mante agin suko agu kena jaha ke mana abo tradisional bitirna seri panci joto lakan jenis ke agu kena nyel dalek kena wono Bebete notre event ko arambo di angka cedu kana nite kiri seman nite guru lena ko arang ko celu kana no ni purana event jawalan kana enak sering huyuga adi awa jaha tradisional enak mena ona enak huyuga to kali event ko celu kana cemek talam huyug kana sering pernah huyina ini nasna ling bilum nyolena Bebete hol kuko sangai di kanan hak, ar hol kuko hujukkan ya ko. Mitang babare hol tayaman menak pun ge hujukkan ge apa koko to didu cawa kete hujuk na ko koko to tu di ka apa. Nongka ge ar ko hujukkan aku mitang bare angka ko hujukkan aku seno. Hujukkan aku. Ni puran hak jom nyuko mana ke cawa kena. So khali na event ko arambo kana sering ko to cawa na na to cemek talam celu kena. Na pura na baca rongga kena cikgu event ko doho kena ina pura enak sering tarasin bela huyuk anak enak sering ko nak pun nyala pun cerita ko ni kena cerita sering aku hol ko kici-kici tu office kon cuti kata ko hujuk kena ko nyala mah cuti nya maka tidak se no tang mana iya retor hui kena jaga pula duty ko pa mana ko kata ko ar first time na je tu hui kena entar adi kan hol ko hujuk kan dia noleh mana pun amente adi kan nanti besi hol nana ya bo pada dalek kan ya rusika hola menak pon ya joto ko nongka hijuk kana mitang bare jaho mitang kusi bujheina node solo daka ko ajon let tha na solo daka ho adi chor ko test huilan tha adi chen napai huilan tha bhagi ge joto dal it kile chalalan tha joto le participate ka solo daka jom le ho jaho adi raska bujheina Paradip santal menak pona mente joto ko badai gaya ko kintu nongka ho mitang program huyukna mente bako badai ta jehetu first time no program organize adi chorok hui kana program first time organize ha dia suri ko di program ko kana ko mana ko di itu apa cultural na